Tabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 26 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo karabaye muri teritwari ya Rucuru. Turi kuvugana ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi byongeye gukomera cyane ahitwa Buheri muri teritwari ya Rucuru mu gace n'urugamba rukomeye rubereye muri teritwari ya Rucuru kuri iki cyumweru. Abambazaga Imana batunguwe n'urusaku rw'amasasu rw'ibibaye ni mu gihe kandi inkuru y'insha mugongo y'imirwano ndetse n'imyiteguro yayo igaragaye mu bice bya Warikare. Turaza kubabwira ibiriko biragenda biboneka muri ibi bice bijyanye n'urugamba rukomeye rwamaze gufata indi ntera. Turazoro kubabwira mu buryo bw'iramvuye ibiriko biragenda biba, turebe contre mu Wavre, turebe mouvement de Franke, turebe parcelle blende kwiyongera kw'imitwe ndetse n'imodoka za gisirikare muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira kurasa bikomeje kugenda bigaragara ibizwi nka tiré de suppression, turebe kandi fait de couverture. Turaza kandi no kubabwira nibi ngibi mutama tubwira ko bigenze gute. Turi ni operasiyo ikozwe n'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Warikare mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Amakuru angeza aka kanya kandi biravuga yuko ino operasiyo yari yamaze gutegurwa mu buryo nibyo. No operasiyo yari yateguwe mu buryo budasanzwe aho bitangazwa ndetse binemezwa ko ari ibintu bimaze iminsi bipangwa. Bizapanzwe gute, bizateguwe gute, turaza kubirebera hamwe turabe ibiriko biragenda biboneka. Turebe observation de terrain, turebe repérage de position ennemie, turebe surveillance électromagnétique, turebe ibijyanye na renseignement d'origine électromagnétique, amakuru akusanywa hifashishijwe ikoranabuhanga. Turaza kandi no kunyuza amaso kuri cartographie tactique maze tubabwire ko ubigenze gute mu buryo bw'iramvuye. Yuko uyu mutwe wari watangiye kudeployinga abasirikare benshi cyane mu bice byegere muri ibi bice bitandukanye. Rero bikavuga yuko ibi byakozwe mu buryo budasanzwe budasubirwaho ndetse kandi bikavuga yuko uruhande rw'umutwe wa 23 rwagabweho igitero Kasindi nyuma yuko ku munsi w'ejo bari bagejeje kuva muri iriya misozi yegereye za muri ndetse kandi n'iriya misozi yegereye za Makombo bagaba ibitero. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye akantu ku kandi turebe iriko biragenda biba. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera kuri ligne de front mu bice byegereye Bukavu bivugwa ko abazarendo bakomeje kugenda bagerageza kugaba ibitero byato na hato ku binidiro bya 23. Turabwira ibiri kubera kuri position defensive ndetse no kuri position offensive. Turabwira ibiri kubera kuri poste de commandement avance. Turaza kandi no kureba ibiriko biragenda bigaragara kuri kurere de infiltration, inzira ziri kwifashishwa mu kwinjiza ingabo mu bice bitandukanye. Turaza kandi kureba APFI bijyanye n'inkunga y'amasasi ikomeje kugenda izanwa harimo za mortier ndetse na za terari. Turaza kandi kujya ku gice kirebana na coordination interarmée, tubabwire force arrière ingabo zifatanyije kurwanya umwanzi ku ruhande rwa FARDC zazanwe. Turebe kandi nuko M23 na yirwanya umwanzi wabo. Turabwira kandi unité combinée, igitero cy'ingabo ziri kuva mu mitwe ya FDN na FARDC kibasiye bikomeye imisozi itandukanye yicungamiye Fizi aho bitangazwa ko amazi imisarundwa abasirikare batari bake. Turaza kandi kurebera hamwe coordination aliene, turebe stene logistique matuare. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye na mesure de camouflage. Umutama waraza kutubwira ko mu bice bya Bukavu byifashe gute. Ni operasiyo ikozwe n'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Warikare mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Amakuru nyuma ya Warikare uratubwira ko Bukavu bigenze gute mutama.
biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya ibice byinshi bitandukanye imihanda navugaga yuko cyangwa se byagaragaraga yuko igoranye cyane kuba turabyumva mu buryo bwirambuye turabiri ko biragenda biba turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiri kubera muri Rubero abazarendo basubiranyemo barasana ibintu biteye ubwoba nyuma yaho rero biranavugwa ko ari umuyobozi wa societe civile ubigendeyemo umaze gutabwa mu minwe turaza rero kureba uko ibi byagenze turebe ibiri ko biragenda biba turaza kandi no gukomeza kurabira hamwe ibikomeje kugenda bigaragara by'imyiteguro ikomeye mu minembwe yazitubwira ko bigenze gute Mutama. Ibice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane imisozi y'Iminembwe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi imisozi yegere hara mu ndondo ya Bijombo utibagiye mu tundi duce dutandukanye Kingwengwe imisozi ya Zamayamoto utibagiye utundi duce dutandukanye turi strategique twa hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi turaza nabyo kubyumva mu buryo bw'iramvuye ni mu gihe kandi turi buze kwabwira n'ibiri kubera mu bice bya Masisi uratubwira ko bigenze gute Mutama. Ubu teritwari ya Masisi hari uduce tumwe na tumwe dutandukanye turimo icyitwa ubwoba bukomeye ku ruhande rw'abaturage ubu rero kwikubitiro teritwari ya Masisi cyane ni ino misozi yegereye hariya za Bihambwe ni ino misozi yegereza Hoso kuko urabona ko ari imisozi yitegamiye teritwari ya Warikare biri kuvuga ko FARDC iri guteguramo operation zidasanzwe zishobora kuba zakurishwa ngayo gukorera banywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho mu buryo bw'iramvuye icyo usabwa nta kindi niba ari ubwa mbere udukurikiye hita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomakomeye tuyashyikiriza ngaha yibanda cyane ku makuru abagezweho arabana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu reka rero dutangirire mu bice bya Rucuru Mutama tubwira ibibereye Rucuru bigenze gute Mutama. Turi kuvugana ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi byongeye gukomera cyane ahitwa Buheri muri teritwari ya Rushuru mu gace kegereye Edouard biravuga ndetse kandi biremezwa yuko hari igitero cyagabwe na FARDC bafatanyije n'abazarendo n'abasirikare b'abarundi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho mu misozi yegereye ahitwa za Kinyamboho ndetse n'ahitwa Kifunzo na gasozi kitwa Buheri rero bivuga ndetse kandi byemezwa yuko FARDC yagize gutya rwose ikarwana bikomeye cyane n'uno mutwe wa 23 bikavuga yuko ibi byabaye nyuma yuko uyu mutwe wa 23 wari wagiyegeje kohereza imisada y'abasirikare bavuye hari azanya Kakoma ndetse na Ishasha bagiye kugaba ibitero ku ruhande rwa FARDC ariko ngo iki gitero nago cyaje kubahira na gato kuko ngo uyu mutwe wa 23 waje kwisanga icyitwa abasirikare abarundi FDN bafatanyije n'abasirikare b'abazarendo benshi cyane ngo bari bamaze kumenya amakuru yuko bagiye kugabwaho igitero simusiga igitero karabutaka kandi igitero ngo cyagombaga kugira ingaruka zikomeye ku ruhande rw'abasirikare ba 23 urabona yuko rero ibintu bitoroshye muri ino misozi intambara ikomeje guhinduka ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane iyi misozi yegereye ikiyaga cya Edouard haraza mu misozi yegereye ahitwa za Kifunzo Kinyamboho iriya misozi igana hafi neza muri amashyamba agana muri amashyamba ya za Mukoka birumvikana yuko ari mu cyerekezo kigana za Rwindi biravuga yuko ngo abawazarendo bakiri benshi cyane ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bakiganje muri utu duce kuko ngo abenshi muri bo bakomeje kugaragaza yuko bagishaka cyangwa se bakinyotewe kwirukana umutwe wa 23 mu bice urereyemo ni intambara ubona yuko mu minsi mukeya ikomeje kugenda icya amarenga yuko FARDC idashaka kuba yacika intege cyangwa se yashaka kuva ku mirongo y'imbere ku rugamba ukurikije amadisikuru y'abayobozi ba FARDC bari gutangaza ndetse kandi ibikorwa bari gukora urabona yuko uduce twinshi dutandukanye intambara yahinduye isura ubu rero nahitwa Buheri hagabwe igitero 23 yagerageje gushaka nkaho igabe igitero ariko nanone iza gusuzwa inyuma bikomeye n'igisirikare cya FARDC bivuga yuko ngo kandi hari iganjemo n'abasirikare b'abarundi bikanavuga yuko ngo na za FDL zirimo nyinshi cyane urabona yuko muri ino misozi yano mitetwari ya Rushuru uretse iriya misozi ya za Mabenga iriya misozi yegereza za Rubare iriya misozi yegereza Kabizo n'indi nyinshi itandukanye ikomeje kudiporoyingwamo ariko no mu tundi duce situation ni hatari ibintu bikomeje kuzamba nibiri kubera rero muri Rucuru Warikare bimeze gute Mutama
indi operasiyo ikozwe n'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Warikare mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Amakuru angeza aka kanya kandi biravuga yuko ino operasiyo yari yamaze gutegurwa mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga hakurikijwe uburyo kino operasiyo yakozwe. Ndabwiza ukuri ko rero ibintu bikomeje kuzamuritse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane muri Warikare, cyane imisozi itandukanye byumvikanye yuko yabereyemo imirwano na gasozi kegereye ahitwa ku muhanda route nationale 3 mu byerekezo bigana ahitwa za Kasindi ndetse na Itebero. Ni umusozi witwa Kasindi rero na Itebero humvikanye urusaku rw'amasasu rw'imbunda nini ndetse n'intoya, bivuga yuko FARDC yashakaga kwirukana uyu mutwe wa 23 ahitwa Musenge ndetse n'ahitwa Mikoro. Bikavuga yuko uyu mutwe wari watangiye kudeployinga abasirikare benshi cyane mu bice byegere muri ibi bice bitandukanye. Rero bikavuga yuko ibi byakozwe mu buryo budasanzwe budasubirwaho ndetse kandi bikavuga yuko uruhande rw'umutwe n'ibikomeje rero kugenda bivugwa bigaragaza ko rwagabweho igitero Kasindi ku munsi w'ejo bari bagejeje kuva muri iriya misozi yegereye za Muriri ndetse kandi n'iriya misozi yegereye za Makombo bagaba ibitero ahitwa Nyasi ndetse na Busisi. Ariko ibi byose ngo FARDC yamaze kubona ngo nidashyira imbaraga zikomeye cyane mu guhangana n'uno mutwe bitari buze kuborohera. Nicyo cyatumye rero ahitwa Kasindi hagabwa igitero simusiga, igitero ni igitero bivugwa ko zarangiye kigize ingaruka zikomeye ku baturage batari bake, kuko benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ndetse baremeza ko kuri ubu ubuzima bwahagaze. Ku muhanda route nationale 3 mu byerekezo byano za Kasindi ndetse na Itebero na Musenge biravuga yuko ubu nta musirikare n'umwe w'umutwe wa 23 uri kuhabarizwa ngo kuko kuvugwa FARDC agabwaga igitero ngo abenshi bahungiye hariya mu bibaya bya Masingu, abandi bahindura ahitwa Idunga. Bikavuga yuko kandi ibi byose bishobora kuza gukurikirwa nuko umutwe wa 23 ushobora kuza kugabwaho igitero hakoreshejwe indege za kajugujugu zikomeje kuzanwa mu biriya byerekezo bya hariya muri Warikare. Cyane cyane bivuga yuko ibi bikoresho byinshi byiganjemo zikajugujugu ziri gurundwa ahitwa Ishunga ndetse n'ahitwa Kigoma nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba ibintu bihagaze. Ni mu gihe rero ni Bukavu harandi makuru ari kuvugwa. Bukavu bimeze gute Mutama? Biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo imbere ku rugamba, nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya ibice byinshi bitandukanye imihanda navugaga yuko cyangwa se byagaragaraga yuko igoranye cyane kuba yacungwa bikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bazanye ingamba zidasanzwe ziganjemo ingamba zo gushakisha buryo ki iyi mihanda aba aribo bayikontora mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga. Ubu rero turi kuvugana ahitwa Kabumenge ndetse n'imihanda yegereye ahitwa Kakamba na Ruburure. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ni umuhanda ni ibice bigizwe n'umuhanda route nationale 5 uva Uvira werekeza Bukavu. Ibi bice byegereye ahitwa Kakamba, Ruvungi, Ruburure ndetse n'ahitwa Kisozi utibagiye Kabumenge. Iriya misozi igana ahitwa za Rubarika hafi ya za Kamanyura. Ubu FARDC ndetse kandi n'abasirikare benshi b'abarundi bamaze kwashinga amatako kandi biragaragara yuko ngo nta gahunda bafite yo guhagarara ndetse kandi no gutuza. Ibi byakozwe nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo ahitwa za Kavimvira, imisozi yegereza Munanira, imisozi yegereza Shenge, Kayaja, Mwange utibagiye Karungwe, imisozi ya za Katongo, Ketunandi atandukanye bari batangiye kohereza abasirikare benshi. Rero ibi byashaga amarenga yuko rwose ibintu bishobora kuza gukomera cyane. Ubu rero umusaruro byaje kubyara nuko agace kitwa Ruvungi ngo kakuyemo umutwe wa 23 ahitwa Ruburure, Kakamba, Kabumenge n'ahitwa Kisozi. Bikavuga yuko kandi ubu ikigiye no gukurikiraho iriya misozi ya Bideka na Rubarika nayo ishobora kuba yakurwamo n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biri guca amarenga yuko rero ngo umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda usatirwa cyangwa ukomeje kugenda wototerwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ukurikije buryo ki situation ihagaze urabona yuko ibintu bitoroshye. FDNB ikomeje kuzana ingamba zidasanzwe. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera muri ibyo bice. Reka tujye ku zindi aksi twumva ibiri kugenda biba mu Minembwe ho bimeze gute Mutama?
Ibice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane imisozi y'iminembwe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, imisozi yegereye hariya mu ndondo ya Bijombo utibagiye mu tundi duce dutandukanye Kingwengwe, imisozi ya za Mayamoto utibagiye utundi duce dutandukanye turi strategique twa hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ino misozi y'iminembwe, cyane mu misozi yegereye ahitwa Kingwengwe, agasozi kitwa Dembe ndetse n'ahitwa Musheleza, iriya misozi yegereye ahitwa za Kitija n'imisozi igana za Musheleza, n'iriya misozi ya za Remera, Walungu yose, Mwenga, uduce tumwe na tumwe tutarimo uyu mutwe wa M23 twongeye kudiprowingamo abasirikare, ndetse kandi ibibaye nyuma yuko mu masaha ya kare ya mu gitondo twigize kumva yuko ari urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu duce twegereye haranyangeza hafi umuhanda w'Itusnari 5 mu marembo ya Minembwe ndetse na Bukavu, bivuga yuko rwose ibintu bishobora kuza kuba byakomera cyane ukurikije buryo ki ingamba za FARDC bagarukanye umujinya ndetse kandi n'uburakari bukomeye cyane hashingiwe kuri deployment bari gukorwa mu byerekezo biri hafi y'amarembo ya Minembwe mu bice byinshi bitandukanye, navuga yuko biri strategique, bikavuga yuko kandi kudeployinga abasirikare Kihande, Dembe, Mushereza, Kingwengwe, ibi byose bijyanye nuko n'ibikoresho byinshi bikomeje kuzana muri bino bice, kandi bikaba biri guca amarenga yuko imirwano ishobora kuba yaza gukomeretsa kandi igahindura isura muri utu duce ukurikije buryo ki situation ihagaze. Situation rero urabona yuko ari hatari, ibintu ntabwo byoroshye, imisozi myinshi y'Iminembwe ubu FARDC ikomeje kudeployingamo abasirikare, bijyana nuko ahitwa mu marembo ya Walungu, Gombe, Dumba ndetse kandi na Budodo muri ya misozi ya Izege, Kaliku n'ahandi hatandukanye, FARDC yo ikomeje kwazana abasirikare ndetse kandi urabona yuko idashaka gutuza no guhagarara mu buryo bwa kinyamwuga ukurikije buryo ki situation ihagaze, urabona yuko ari hatari sana. Reka duhite dukomereza muri Masisi ho bimeze gute Mutama? Ubu teritwari ya Masisi hari uduce tumwe na tumwe dutandukanye turimo ikitwa ubwoba bukomeye ku ruhande rw'abaturage. Ubu rero kwikubitiro teritwari ya Masisi cyane ni ino misozi yegereye hariya za Bihambwe, ni ino misozi yegereye za Hoso, kuko urabona ko ari imisozi yitegamiye teritwari ya Warikare, biri kuvuga ko FARDC iri guteguramo operation zidasanzwe zishobora kuba zakoreshwamo n'indege za kajugujugu cyangwa se n'izindi ndege zitandukanye z'intambara. Urabona yuko rero situation ibintu bitoroshye kandi bikomeje kuzamba ukurikije buryo ki bihagaze, ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane kandi bikagaragara mu ishusho fatizo y'ukuntu urugamba ruhagaze mu misozi ya hano muri teritwari ya Warikare. FARDC irashaka guca intege uyu mutwe iturutse mu bice byinshi bitandukanye kandi ngikagaba ibitero muri teritwari ya Masisi kugira ngo uyu mutwe deployment yakomeje gukora, bohereza abasirikare za Kishanga, Mweso ngo zihagare kuko arizo ziri kwerekeza Warikare, bijyana nuko kandi Goma ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye bya hano muri Nyiragongo ibintu bitoroshye habe na gatoya, kuko M23 ikomeje kwirukanka imihanda ndetse kandi n'amashyamba mu bice bya Nyiragongo ihiga ikitwa umu FDLR, umuwazarendo ndetse kandi n'umusirikare wa FARDC. Ni nyuma yuko uyu mutwe umaze kumenya yuko FARDC iri gukoresha inzego z'ubutasi nyinshi zitandukanye, by'umwihariko n'uruhande ngo rw'abagore, bakaba bari no gukoresha ngo n'urubyiruko rw'abasoresore mu gutata iby'umutwe wa M23 uri gutekereza cyangwa se ibyo uri gushaka gukora. Ubona yuko bitoroshye na gatoya, situation hatari rero byanatumye uyu mutwe nawo ukomeje gukora imikwabu ikomeye cyane mu bice bya Nyiragongo, Goma. Imikwabu irakomeje teritwari ya Masisi, uduce twinshi dutandukanye cyane cyane ya misozi y'Isake. Situation rwose urabona ko ari hatari kandi ibintu bikomeje kuzamba, bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda ndetse kandi bikaba mu buryo budasanzwe kandi bwa kinyamwuga ukurikije buryo ki bihagaze. Rero urabona yuko mu gihe uno mutwe ukomeje gutuza cyangwa se gusinzira, ushobora kuba wakwamburwa uduce twinshi mu buryo butandukanye n'ubwo buri muntu wese yatekerezaga. Gisirikare nkuko rero bigaragara, nubwo iminsi ishize habaye ibiganiro Doha hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23, amakuru yemeza ko muvoma politiko militeri uri kwitegura imirwano myinshi mu gihe ibiganiro bitarimo gutanga umusaruro ku kibazo cy'ubutegetsi bw'uturere muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara, biravuga ko M23 iri kurungika abasirikare benshi muri ibi bice ndetse n'ibikoresho, ibigaragaza ndetse bigashimangira ko isaha iyo ari yo yose urugamba rushobora kuza gukomera, ibintu bikaba bibi cyane. Ibiro bikaba bihura bikomeye n'ibiri gutangazwa n'abanyapolitike bo ku ruhande
rwa AFC aho bamaze gutangaza ndetse bagaragaza ko bafite gahunda yo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bitakiri ibanga. Ibiro bikaba byamaze guteguza Kinshasa ko igomba kwitegura imirwano ikomeye. Ibiro ni ibyatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho Corneille Nangaa yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu, abatuye mu duce bakabona ko bagezweho n'imiyoborere myiza. Yabigarutse ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi yashojwe ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'Icyenda 2025. Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye, aho yagize ati ibikubiyemo n'impinduka zikomeye mu bice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero. Komeza agira ati akazi kacu ni ukubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane kuko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu, iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nangaa yavuze ko ubutegetsi ugomba kubuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho z'Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFC maze iyobora Goma na Bukavu beretse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza. Nangaa yijeje abo mu bice bitandukanye ko bagomba kuba bakitegura kubayobora. Abivuga yagize ati turaje mutegereze, turi mu nzira. Ibiro bikaba biri gushimangirwa n'ibigaragara Rubero n'ahandi hatandukanye mu 23 ikomeje kugenda irungika abasirikare benshi. Ibiro bikaba bigaragaza ko bakomeje umugambi wo ko uba barwana ibiri guteza n'ubundi byago bikomeye muri societe civile. Mutama ngayo nguko rero nibiri ko biragenda vyibonekeza. Biramura bakuru byarushijeho gukomera ndetse no gufata intera bwana kumenyesha makuru. Kubera yuko byose biragenda n'ikijyanye n'imyivumbagatanyo cyangwa imiduruvanganya ikomeje kugenda iba mu bice bya Uvira. Bigaragara neza yuko abaturage nabo batangiye kuvuga ngo byange bikunda ahantu naho hagiye kuba imirwano bakurikije uko bibona. Bamwe bakanabona ndetse nabo 23 yataka Kivu y'Amajyaruguru muri ibyo bice bya Rubero, bakavuga bati wenda ntabwo bazongera kwataka vuba Uvira, ariko nanone wakwibuka yuko bakomeje kugenda banasohora abasirikare benshi cyane. N'ejo bundi basohoye abasirikare 7,000 bazwa special. Urumva rero byanga bikunda ashobora kuza kuba ikintu cyitwa imirwano. Ubwo rero wenda twakwinjira muri Uvira noneho nkabwira uburyo ki abaturage bamwe batangiye kuvuga yuko ngo bari gutabazamo 23, ubwo ariko ni abayishyigikiye mu by'ukuri ukurikije uko bimeze, mu gihe abandi batayishyigikiye barimo baravuga ko bagomba mu by'ukuri gutabarwa ngo na FARDC kubera ngo abazarendo bakomeje guteza imyivumbagatanyo mu mujyi. Ariko nanone nabyo bikagenda bishimangira ko harimo haragaragara imyiteguro y'imirwano karabutaka. Yego tubwire Mutama. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana byabaye ibindi. Bamwe mu baturage banatangiye rwose gutanga ubutumwa. Hari umwe mu baturage uherereye muri Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gice n'ubundi kigenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego gutya yandika ubutumwa arabutwoherereza, ndetse yewe nabonye yanagiye abwoherereza mu buryo bugiye butandukanye ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo atashatse yuko mu by'ukuri amazina yatangazwa. Ariko yagize ati ino iwacu abantu bakomeje kwitwa umunsi ku munsi. Ati barimo baricwa na wazalendo, ngo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR na FARDC. Noneho arangije aravuga ati uretse kandi kubica ngo mu masaha y'ijoro barimo barabambura, bakabambura ibirimo amatelefone cyane cyane ngo abawazalendo, amafaranga ngo ndetse n'ibindi bintu by'agaciro. Yego uyu muturage kandi avuga ko nanone ngo yaba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ababwira n'abandi, kuko uyu nguyu we ngo yambwiye ibyo ngibyo ngo kugira ngo
numvishe yuko ntaho abogamiye ari kuvuga ibyo ari byo, ubwo nanimubajije uko bimeze cyangwa se ubwoko arimo, kuko hari ababigenderaho cyane, ambwira ko ari mu bwoko bw'abavira ariko ngo adashaka kugira icyo abivugaho n'amazina ye yanga kuyatangaza, ndetse avuga ko ahantu bikomereye cyane ngo ari muri iyi nzira ivuye ku kibaya cya Rusizi yinjira mu mujyi wa Uvira, ikorwamo rwose ubugizi bwa nabi bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu rero agatabaza ngo abo mu mutwe wa M23, bigaragara neza yuko batangiye gutekereza yuko hashobora n'ubundi kuba hagiye kuba intambara, ko baravuga bati wenda Goma na Bukavu barahageze, ntabwo tucyumva abantu bavuga, nubwo bamwe banavuga yuko nyine mu bice umutwe wa M23 ngo ugenzura utapfa gutangaza buri kimwe, bamwe barabivuga ngira ngo urabizi. Yego. Akavuga ko rero ahitwa muri Kiribura, quartier ya Kavimvira, Karundu, ahitwa Shishi ndetse Senga ariho birimo bigenda bigaragara, ariko byagendana n'amakuru tugenda tugira byo ukabona ko byanga bikunda harimo ibibazo bikomeye cyane. Ahitwa za Murongwe ndetse na Ndimba ngo bikomeje gufata intera, urumva rero ko ibintu bigiye kurushaho gukomera nimba abaturage batangiye gutabaza inyeshyamba bwana mumenyesha amakuru. Yego, mbere yuko nyine uri buze kutujyana no mu Minembwe na Mikenke na Rugezi ukatubwira ibiri kugenda biba, ndagira ngo twemerere tugiye kubijyanye na Kisekedi uvuga ko yahuye na Eric Prince. Uyu ni umuyobozi wa Black Water, bivuga ko bari mu mipango mishya n'ubundi ishobora guteza imirwano ikaze mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni son excellence Felix Antoine Kisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahuye rwihishwa na Eric Prince, umunyamerika washinze umutwe w'abacanshuro yise Black Water. Aba bombi bahuriye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Kisekedi yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Eric Prince asanzwe afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo kuyifasha gukusanya imisoro ituruka mu biyaga y'agaciro ndetse no kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Gusa amakuru avuga ko yanohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacanshuro b'Abanyakolombiya mu rwego rwo gufasha iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23. Kinyamakuru cyinjira inkuru ziremereye za politiki Africa Intelligence kivuga ko ubwo yahuraga mu ibanga na Kisekedi, intego y'umuhuro wabo yari yo kuganira no gusuzuma ibigomba gukurikira amasezerano ibasinyanye mu kwezi kwa 12 muri 2024. Iki gitangazamakuru kivuga ko ari amagambo uriya mugabo usanzwe utunze za miliyoni z'amadolari y'Amerika yifuza kwegukana isoko ryo gusana indege z'intambara z'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo FARDC. Ni isoko rero risanzwe rifitwe na sosiyete ya Gamia RDC yo muri Bulgaria, yari yaranafashije Kinshasa kuzana abacanshuro b'Abanyaromania batsindiwe Goma na M23 mu ntangiriro z'uyu mwaka. Iyi ni sosiyete kandi niyo icungira umutekano zimwe mu ndege za FARDC ndetse bagakurikirana n'ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'izi ndege. Amakuru agaragaza ko raporo y'impuguke ya Loni ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamira iteganya kurangiza imikoranire ifitanye na leta ya Kinshasa bitarenze mu kwezi kw'icyenda. Gusa bivuga ko hari bamwe mu bacanshuro bayo babarirwa mu 120 bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gusana indege z'intambara za FARDC na drone. Kuri sosiyete ya Frontier Service Group FCG ya Eric Prince isanga ari umwanya wayo gusimbura Agamira kugira ngo abe ariyo izajya isana ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse no guha imyitozo brigade ivanze y'ingabo za kiriya gihugu nk'uko bitangazwa. Amakuru kandi avuga ko FCG inashaka gutanga serivisi z'ubwubatsi rusange n'inzego za gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira
intambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23 nk'uko biri kugenda bigaragara, bikaba bivugwa kandi bikemezwa ko hakomeje gahunda ikomeye yo kugira ngo aba bacanshuro baze batange umusada ukomeye kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara ikomeye n'umutwe wa M23. Mutama rero ngayo nguko wakomeza ukatujyana mu Minembwe, Mikenke, Rugezi hose ukatubwira ibiri kubera mwabira bice vyegereye Fizi. Nukumenyesha makuru bikomeje kugenda mu by'ukuri bifata intera, niko navuga ngira ngo twari turimo duherutse kubabwira amakuru y'ibyakomeje kugenda biba cyane cyane hano muri Gipupu ndetse n'ibice bitandukanye n'ubundi by'umurenge Minembwe ndetse na Mikenke, tutibagiwe nyine na za Rugezi. Ubu rero biracyakomeje kugenda bifata intera kubera yuko nko mu gitondo amakuru yazindutse n'ubundi angeraho aravuga yuko FARDC ndetse n'abafatanyije Wazalendo FDLR ingabo z'u Burundi nabo n'ubundi ngo bongeye kwinjira mu duce twahitwa Bibunda, ni muri segiteri ya Itombwe, ni kundi munsi ubwo binjiyemo ko no mu minsi yashize nuko byari bimeze, gusa bikavuga yuko ngo hari umurongo muremure batigeze barasa, ariko ngo bigaragara neza yuko n'ubundi bari kugenda bikusanya bajya kwinjira mu bice amashyamba bagomba guteguriramo imirwano ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibi biranagenda binahura kandi nanone n'imyiteguro y'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho, bivuga ko muri ibi bice baherutse kwakira umusada ukomeye w'abasirikare baturutse Bukavu ndetse na Goma, bikavuga ko cyane cyane ngo hashobora kuba haza kongera kuba imirwano ikomeye cyane muri izi nkengero za Gipupu mu bice bya Rusamambu ndetse n'ahitwa Rwimfankuku n'ahandi, ukurikije uko ibi bice birimo biragenda bitegurwamo imirwano kuri buri ruhande. Ubwo rero situasiyo irumva irakomeye cyane muri teritwari zitandukanye z'intara y'Amajyepfo. Mu gitondo cyo kwa mbere bavugaga ko abavuga ari kijyana muri Twirwaneho bavuze amagambo akakaye, aho bagize ati abavandimwe Barundi bafite amahitamo abiri: kugenda ku bushake bwabo cyangwa se kwirukanwa ku ngufu. Ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu gikomeza kuba ahantu ho gukorera ibikorwa by'amayeri ya gisirikare mu kwigarurira Kivu. Aba barwanyi banashinja Abarundi gufasha mu buryo butaziguye ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi byibasiye abaturage b'Abanyamurenge, bikaba rero ari ibintu biri kugenda biba bibi cyane. Bagize bati twabonye ko Abarundi batangiye kugira uruhare rutaziguye mu bikorwa by'ubushotoranyi bikorerwa abaturage bacu. Tugomba kubibutsa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari igihugu cyabo. Umunsi umwe bazasabwa ibisobanuro byongeye, bikaba rero ari ibyo batangaje. Amakuru y'iperereza yemeza ko iri tangazo rya Twirwaneho ryaturutse nyuma y'iminsi mike habayeho ibikorwa bya gisirikare byahuje ingabo za FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi n'iza FARDC byibasiye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 harimo Kamituga na Mwenga. Nyuma y'izo ntambara hari amakuru akomeje gucicikana ko bamwe mu barwanyi batwirwaneho babonye ibimenyetso byerekana ko Abarundi bari muri ibyo bikorwa atari abafasha, ahubwo ko bafite inyungu zabo bwite. Kuko rero bigaragara biri kuvugwa ko ibukavu hakiriye amakuru avuga ko hari uruntu hagati y'abayobozi batwirwaneho ubwabo. Bamwe barashaka ko Burundi bwihanganirwa bukazata buhoro buhoro, ni mu gihe abandi bashaka ko bagomba kubagabaho ibitero mu buryo bwihuse kandi budatinze nk'uko bizatangajwe na bamwe mu basasanguzi ba politike n'umutekano. Aya magambo atwirwaneho ashobora kongera ubushamirane hagati y'abaturage b'Abarundi n'Abanyekongo mu gace ka Kivu y'Amajyepfo. Umusasanguzi Jean Pierre Mberu, umusasanguzi wigenga Igoma, yagize ati iyo mitwe yitwaje intwaro itangiye gutanga ubutumwa nk'ubu, biba bivuze ko ari icyiciro cy'uburakari cyarenze urwego rwa politike. Gushinja Abarundi hose uruhare mu mutekano muke ni ibintu bishobora gusenya umubano hagati y'ibihugu byombi.
Ku rundi ruhande rw'abarundi abategetsi b'igisirikare bakomeje kugaragaza ko FDNB biri muri Kongo kubera ubufatanye bwa gisirikare busanzwe hagati y'ibihugu byombi bigamije guhashya imitwe y'iterabwoba. Umwe mu basirikare bakuru bakorera ku cyicaro cya FDNB Bujumbura utashatwa amazina yatangazwa yagize ati ntituri muri Kongo kugira ngo dutere cyangwa se tuhohemukira abaturage tugamije kubungabunga umutekano w'akarere. Twirwaneho irashaka gukoresha impamvu za politike mu kurwanya ubufatanye bwacu na Kinshasa. Abaturage bo mu bice bya Uvira na Baraka bavuga ko amagambo ya Twirwaneho ashobora guteza ubwoba n'urwikekwe hagati y'amoko. Umwe muri bo utashatwa amazina atangazwa yagize ati iyo abantu batangiye kuvuga ngo tuzabirukana ku ngufu bivuze ko bari gutegura imirwano ikomeye. Kuri ubu twiteguye ko hagiye kuba imirwano ikomeye ishobora kuza kuvamo ibibi bikomeye. Mu gihe ibi byose bibera muri Kivu y'Amajyepfo haracyari ikibazo gikomeye cy'uko ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo batabasha kugenzura neza ibice byinshi by'icyaro. Raporo z'iperereza ziragaragaza ko mu misozi ya Intobwe no mu gace kitwa Bijombo ariho hakorera imitwe myinshi irimo Twirwaneho, Gumino, Mai Mai ndetse n'inyeshyamba zituruka mu Burundi. Abasasanguzi baravuga ko ibyerekana ko ikibazo atari Burundi gusa ahubwo ko uburyo bw'imiyoborere y'umutekano muri Kongo bukomeje kugorana. Abakurikiranira hafi ibikorwa bya gisirikare muri Kivu baravuga ko niba aya magambo ya Twirwaneho ahindutse ibikorwa bishobora gutera isura nshya y'intambara y'amoko hagati y'abanyikongo n'abarundi baba mu gace kamwe. Hari kandi impungenge ko ibi bishobora kuzamura umwuka mubi hagati ya FDNB n'imitwe y'abasivili yifashishwa na FARDC mu bikorwa byo kugarura amahoro nk'uko bigaragara. Umwe yagize ati iki si cyo kibazo cy'amagambo gusa, iyo umutwe nka Twirwaneho ufashe icyemezo cyo gutanga imitante kenshi bisozwa n'ibikorwa bya gisirikare. Ibiro bikaba byatumye Uvira umutekano ucungwa mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite biravuga ko nyuma y'amasaha make ibi bitangajwe mu rukera rwo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 20 Gitugutu, ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi zashyize mu bikorwa ingamba zikomeye z'umutekano mu gisagara cya Uvira no mu nkengero zawo, nyuma y'uko amakuru y'iperereza yemeje ko umutwe M23 wari uteganya kugaba igitero cyihuse mu majyepfo y'uyu mujyi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano za FDNB zishinzwe iperereza aravuga ko hari ibimenyetso bifatika byagaragaje ko M23 yari ifite gahunda yo gutera mu duce twa Runingo, Kalundu no mu misozi ya Kavimvira mu rwego rwo guca umuyoboro wa FDNB na FARDC ugenzura inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Kuva mu ijoro ryo kuwa Mungu rikira kuwa mbere ibice byose bya FDNB batayo de reconnaissance biri ahitwa Kiriba, Kavimvira no mu misozi ya Runingo byashyizwe ku rwego rwa Alerte Rouge. Bivuze ko buri gikorwa cyose kirenga gishobora gukorwa mu gihe kitarenze iminota 15. Abasirikare babarirwa muri batayo 3 nibo bamaze koherezwa mu mirongo y'imbere irimo harimo abashinzwe gucunga imipaka, abahanga mu bijyanye n'indege nto za drone ndetse n'abakora mu ishami rya guerre electronique. Nkuko rero bigaragara, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ingabo y'u Burundi yemeje ko nta musirikare n'umwe FDNB uzicara ngo arebe ibintu byangirika. Aho rero mu butumwa bwarungitswe mu ruga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo bagize bati twabonye ibimenyetso by'uko M23 ishaka gukora provocation ariko tuzayihagarika imbere y'uko igira ikikora. Uvira ni zone strategique, ntabwo tuzemera uwo ari we wese kuyikoraho. Amakuru ava mu ishami ry'ubutasi ya FDNB aravuga ko hifashishijwe systeme de barrage de surveillance alienée zifasha mu gutahura imyigara ibijyanye n'ibikorwa by'ubutasi. Aho rero kuwa gatandatu w'indwi heze drone ebyiri zigaragara nk'izikoreshwa n'umutwe M23 zafashwe n'abasirikare FDNB hafi y'itwa Kigongo. Zimwe zirasenywa n'amasasu ya calibre 12.7 mm, izindi zikaba rero zaramanuwe mu buryo bwa numerique. Nk'uko rero umwe mu basirikare ba FDNB yarungitse ubutumwa agira ati twasanze drone M23 zari zifite amafoto y'ibirindiro byacu ikavimvira no ku kigo cya gisirikare cya Kariba. Ibyo byatumye duhita dutakaza ingamba. Abatekinisiye b'Ababiligi bari mu bafatanya na FDNB muri gahunda yo kongera ubushobozi bwa cyber defense, nabo bari gukora ibishoboka byose Bujumbura igira ubushobozi. Biravuga ko bafite ishami i Bujumbura aho bari gukora ibikorwa bifasha FDNB mu bijyanye n'ikoranabuhanga.
FDNB na Force Armée de République Démocratique du Congo kuri ubu barimo gukora ibikorwa byo gusangira amakuru coordination opérationnelle binyuze muri centre mixé de commandement iherereye mu misozi ya Kavimvira. Abasirikare bakora mu ishami rya Demiape barimo gufatanya n'abasirikare burundi gukurikirana ibimenyetso by'itumanaho rya M23. Raporo y'iperereza iravuga ko inyeshyamba zigera kuri 200 zari zivuye muri Rubero zerekeza mu majyepfo zari zigamije guhungabanya umutekano muri Uvira mu rwego rwo gushaka uko bagabanya imbaraga za FDNB. Mu gitondo cyo kuwa mbere inzego z'umutekano z'u Burundi n'iza Kongo zafashe ingamba zo guhagarika ingendo z'ijoro hagati ya Uvira na Rumonge ndetse no mu kiyaga cya Tanganyika. Abaturage barasabwa kwirinda kwegera ibice bya gisirikare no gutanga amakuru ku kintu icyo ari cyo cyose babona bafiteho impungenge. Umuyobozi muri aka gace yagize ati FDNB birimo gukora akazi gakomeye, ubu dufite amahoro, ariko umutekano wacu ushingiye ku kuba tugomba gutanga amakuru iyo M23 itegura igitero igamije gutera ubwoba abaturage, ariko ntabwo izabishobora. Inzego z'ubutasi za FDNB zamenye ko objectif principal ya M23 ari uguhungabanya umuyoboro wa logistique ukoreshwa na FDNB hagati ya Uvira na Mutimbuzi unyura mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Mu byumweru bibiri biheze ubwo M23 yatsindwaga mu duce twitwa twa Mitugu n'ayitwa Rwiko, bamwe mu bayobozi bayo bari batangaje ko bagaragazaga igisubizo cyuko ari ibintu bigomba guhita bikorwa. Nyamara ubu amakuru aragaragaza ko FDNB ikomeje kuba yakora ibikorwa bidasanzwe kugira ngo umutekano ugaruke. Abasasanguzi mu bya gisirikare bavuze ko ibi birimo gukorwa na FDNB bigaragaza impinduka mu mikorere yayo nyuma y'amezi 5 imaze mu bikorwa bya gisirikare. FDNB kwigaragaza nk'ingabo zifite discipline na strategy. Iyo umwanzi akora preparation ugomba kumutangira. Nkuko rero biri kugenda bigaragara mu masaha ya saa 2 za mu gitondo, imitwe y'ingabo ya FDNB yari maze gushyiraho ahantu 12 ku mihanda babagenzura binjira muri Uvira, harimo ayitwa Runingu, Kalundu, Kiriba, Bujumbura. Hose bari gucunga umutekano. Imodoka zose zinyura ziri muri bice ziri kugenzurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe scanner thermique et detecteur magnétique. Abasirikare mu gukoresha imodoka z'intambara blindé gare n'amato mato ku kiyaga cya Tanganyika bagenzura umutekano muri ibi bice. Mu itangazo ryasohowe ku isaha ya mu gitondo bikaba rero bigaragaza ko ibikorwa byose biri gukurikiranwa nyuma yuko hari andi makuru ari kuvuga ibyabereye muri Warikare, aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kuvugwa kugaba ibitero by'indege za Sukhoi 25 mu bice bituwe cyane bitandukanye byo muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse yamagana gukomeza kurenga kwihagarikwa ry'imirwano nk'uko M23 bitangaza. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko rimenyesha ubwunzi bwa Afurika yunze ubumwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu nzira yo gushaka amahoro kw'ingabo z'ihuriro ry'ingabo ya Kinshasa bakomeje kurenga ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yagize ati ku wa gatandatu ku itariki ya 18 igitugu 2025 ingabo zateye ibisasu mu turere dutuwe cyane twa Mpeti, Muhaya no mu nkengero zaho, ndetse no ku birindiro byacu hakoreshejwe indege ebyiri z'intambara za Sukhoi 25. Yakomeje atangaza ko ibi bitero byahitanye abasivili benshi ndetse abenegihugu benshi bavanwa mu byabo. AFC ikomeza ivuga ko ikomeje kwifatanya n'abaturage b'abasivili kandi yongera ko izabarinda mu buryo bwose ubwicanyi ku buryo butazigera bubageraho. Akaba rero ari biri kuba mu gihe